Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Taklim Boto Tandre Desa Boto Tandre akan mempersembahkan zikir dan selawat Nabi. Marilah kita bersama-sama menundukkan kepala untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Nastaghfirullahaladzim wa natubu ilaih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula
Mudah-mudahan apa yang kita bacakan sekarang ini dapat bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.